Nam never Nicola Anyasela Alaba Egbenye Epoga at Tom Minity Bla at Tonke Nyadzɔdzɔ Ewenyigba TV Mark Egbanya Jinu Adrelia Pantaka Bla Vevo Nyadzɔdzɔ for Akba Ebla Vevo Ada Alaba Gawatebe Tukonya Zona Adunyabo Langodo Nyamanya Select Bafanya Tumabe Budonya Ogbokpoha Awo Tapakwe Judua Egba Nanemaka Nya Select Baha for Anya Tumabe Jehe Ntome Povito for Red Maria Doha to Agban Yosusuba wo Anya India Hem to India to for him alo gbemwame wo Nanemaka Nya Select Bafanya Tumabe Ekumfi Asebu Atikutete Agbadelawo da Akpena Judua Bewo Etafide Ajoga Eme Alabaya Buadui Adum Yagola Egbefe Enya Jamaica Enyamei Ahanya Zavanami Egbanyankwanya Imanola Noelin Jineko Kana Tunkujibe Nyapana Badana Nyadzɔdzɔ Ye Enya Nuslin Ewe English Dictionary. Oh, Nuslins Ewe English Dictionary. Nyatepe. But see dictionary akara zonfi de passer K. Nuslins Ewe English Dictionary standard ton standard and you know the view can le basic level and you know American le SHS and you know American le university allo le language nenya make manya be view e be a strong background Nuslins Ewe English Dictionary and you know I'm a Sammy Canadian for the Mujura Po, and be a strong background Nuslins Ewe English Dictionary and you know mama yala dile ko so mad na na place order le Amazon allo number can follow screen Nigeria opo to me to the can WhatsApp afisi african la nya ko Nuslins Ewe English Dictionary akwa koveno akpe Nuslins Ewe English Dictionary enyon to Maganya John Tojina Mike, Mia Agressota, Malabasota, Papas, Monola, Album Bagben, ye the climate, la you, a do a view, the Dutabe, wa avas ronula, and to yom, la whooper de vime, la Nyata Canua, a global nuonaya, a bourgeois, whom a catuto, a clelona, to quame. Ayi abambagin no nupum le tukwa forma di madi kafu dodo gomajezel sota pepem le toyi vaya dia epoide di launu be wa ad mona de vio be wa awu gomajesuku plus secondary school onu le Ghana tukome godo ban hafi agade na gbeta tukome alaba wo edegesi be devio a year tuta hena masters alo PhD le nusosro le Ghana megbe a thing atro agbova ape ye ode egbo alaba le afanya no zige de kula katoto adeke menwa nana fa fo ma kple dukɔ dome kple nana fa ɖevi yi ko wo ekplɔ yi ɖe duta le woƒe vidzi me o yi na be wo eɖe kuku na dzilawo be woahe wo viwo le nana fa Ghana dukɔa eme le woƒe ɖevi me eye wo ƒonya ta be yi eɖe kuku na dzilawo bena yewoa atrɔ yewoƒe agbenɔnɔ hena dukɔa ƒe ŋgɔ yi. Maka kokarinya to butinami alebe dirudwa kpodo yiwo ade alafa eve na Ghana to yiwo trogbo cho South Africa le amadro titeze nyitwa ele dukoma emegbe yi na nenenfe dutanya okpokola bubuto samo okuteto ablako aye edegbefanya ya le nya to blola wo pe pepe ade me le eto ivaya di ye wo agblɔ be wo ewɔ ɖoɖo ɖe dɔawo nu kple Ghana asitsalawo kple dɔwɔƒe yiwo menye ame ŋutɔ tɔ o eye mɔɖaŋudɔwɔƒe yi nye engineers and planners
yi aƒetɔ Ibrahim Mahama le ŋgɔ na tsɔ dɔ alafa ɖeka na ame yiwo trɔ gbɔ va Ghana dukɔ me alebe etɔti go selese kple dɔwɔƒe bubuwo hã edo ŋugbe be yewoaxɔ wo ɖe edɔme yewoaxɔ wo dometɔ aɖewo ɖe edɔme nenema ke hã yi na dutanyawo gbɔkpɔla yi ke nye enɔƒe Samuel Okudzeto Ablakɔa gblɔ kpe be dziɖuɖua ana ɣleti 6 ƒe sasrakpɔwo tso hadome kpekpe ɖe ŋudɔwɔlawo gbɔ eye wo eɖo kpeɖeŋunaƒe aɖe hena susu ƒe lãmesenyawo gbɔ kpɔkpɔ eme alebe fifia wo ekplɔ Ghanatɔ yiwo ewu 900 tso South Africa va aƒee eye wo le mɔ kpɔm be ame 1,000 bubuwo na atrɔ ava le amewo ɖeɖe le teƒea ƒe akpa yi ekplɔe ɖoa eme. Akɔ ge ɖe nyadzɔdzɔ dzi na mi alebe nya age ɖe Komak alebe Komak yi nye dukɔa ƒe mɔmemi dɔwɔƒea edzraƒewo ƒe dɔwɔƒe gã egblɔ be ele be Ghanatɔwo na akpɔ mɔmemi mɔ be mɔmemi ƒe asi na adzi ɖe dzi geɖewu le ɣeyiɣia me alebe eye Komak ƒe amegã yi ke nye Dr. Rivers Sikupɔ nɔ nu ƒom le nyadzɔdzɔdɔwɔƒea ɖeka le etsɔ yi va ya dzia ebu fɔ didi ɖe dzia ɖe kuxi yiwo le xexea ƒe asi tsatsa me ta ye wo eyɔ masɔmasɔ yiwo le titina ɣedzeƒe mɔmemi ƒe asi yi le dzi yim kple gazazã yiwo le tɔtrɔm tso mɔmemi dɔwɔƒe yiwo na mɔmemi gbogbo egbɔ yi ena wo egblɔ be eʋiʋlia hã eɖe bi ɖe yiwo dɔwɔƒeawo ekpɔna dzi ekpɔtɔ yi wɔe be esesẽ na nenem ƒe mɔmemidzraƒe geɖe be woaxe mɔ be woahe woƒe gadodo alebe Komak yi ke nye dukɔa ƒe mɔmemidzraƒe woƒe dɔdzikpɔƒe gã le biabiam tso nenem ƒe dziɖuɖua egbɔ be woatɔ te Ghana cedi ɖeka yi wo hena ɖe mɔmemi ta hena ɣeyiɣi aɖe yi ena Dr. Upɔ egblɔ be wo eto adzɔhehe ya eve eyime nuwo ƒe asi ebɔbɔ eye ele be woalé ŋku ɖe enu azɔ ye wo eɖe egblɔ ye wòxlɔ̃nu hã be ne xexeme katã ƒe nuwo ƒe asi kple nu yiwo wo etsɔ tso eduta ƒe gazazã yi edzi le yi ma ana be pɔmpi ƒe asi ate ŋu adzi ɖe dzi le asixɔxɔ ƒe ɣeyiɣi yi egbɔna eme. Nemaka kɔ ge ɖe nyadzɔdzɔ bubu dzi na mi alebe atikutsetse agbledelawo kple atikutsetse hawɔlawo le ekumfi kple asebu da akpe na dziɖuɖua kple ganyawodɔdzikpɔla yi ke nye Dr. Kesel Ato Forsen be eɖe adzɔga 220 yiwo hena ɖe atikutsetse eme tsi yi ke enye juice yiwo wo ewɔ le ŋutsuawo me eta ɖa alebe wo eɖe gbeƒãe le eƒea ƒe titina ƒe gazaza ŋuti numeƒoƒo mele be woakpe ɖe ŋutsua me dɔwɔƒewo nu woatsi yi woɖe egblɔ yi na ƒuƒoƒoawo egblɔ be ɖoɖoa va le ɣeyiɣi nyuitɔ dzi elabena ewɔwɔ ƒe gazazãwo sɔgbɔ eye agbledelawo le agbagba dzem ye wo eɖe me be ƒe geɖewoe nye ya eye agbledela yiwo le ekumfi kple asebu ŋutɔa me edea atɔtɔgble, aŋutigble, aɖibagble, nemake hã dɔnti, dote, enegble kple passion atikutsetse na juice alo aha wɔwɔ yi ena be wo egblɔ be ɖoɖo ya ahe mɔkpɔkpɔ vɛ nenemake ahe gadedelawo eve eye wòa ana dɔwɔʋi yiwo ade 60,000 va ɖo 150 na asu amewo si le agbledede nenemake hã ʋuɖoɖo nuƒo
nuɖelawo nenemake hã nudzadzra ye wo egblɔ hã be akpe ɖe Ghana nu be wòaɖe aha vivi yi ke nye juice yiwo wo etsɔ tso dutave dzi akpɔtɔ eye woadzra gayiwu woadzra gayiwu Amerika $2 miliɔn alafa eve ɖo ƒe sia ƒe alebe ƒuƒoƒoawo exɔe se be ne wo edo alɔe geɖewoa Ghana ate ŋu ava zu dukɔ yiwoa atikutsetse me ha yi ke enye juice wu le ɣetoɖoƒe Afrika yi ena wo eda akpe na dukɔkplɔla John Dramani Mahama kple dziɖuɖua eye wo edo ŋugbe be yewoawɔ dɔ kpli wo atsɔ adzi nuwɔwɔ ɖe edzi eye yewoana woƒe nyonyome na anyo ɖe edzi yi akpe ɖe Ghana dukɔ nu. Akɔ ge ɖe nyadzɔdzɔ dzi alebe ʋunyawo ƒe habɔbɔwo akpe kple ʋunyawo dɔdzikpɔha egba aƒonu tso ʋuɖoƒe yiwo wo edo ɖa be woadzi ʋuɖoƒewo ɖe edzi alafa mama bla etɔ̃ enu alebe nenem ƒe dɔwɔhawo egblɔ be dziɖedzia hiã elabena mɔmemi ƒe asi kple ʋunutinuwo ƒe akpa aɖewo ƒe asi le edzi yim eye nenem ƒe GPRTU yi ke enye dukɔa ƒe ʋuɖonyawo ƒe habɔbɔa ƒe kadododzikpɔla ƒe kpeɖeŋutɔ yi ke enye Samuel Amoa enɔ nu ƒom na nyadzɔdzɔdɔwɔƒe ɖeka legea egblɔ be kpekpeame tsonue atso nyame le woƒe afɔɖeɖe yi egbɔna nu ye wo egblɔ kpee be nu sia nu yi edzi wo elɔ̃ ɖoa woagblɔe na woƒe hameviwo alebe le ɣeyiɣi ya ma COPEC yi ke nye dukɔa ƒe mewɔmi dɔwɔƒea le biabiam tso dziɖuɖua gbɔ be woagbugbɔ mewɔmi ƒe asi ƒe kpekpeɖeŋu yiwo ezãna le titina ɣedzeƒe ƒe kuhiawo eve yi na COPEC ƒe agbalẽŋlɔla gã yi ke agbalẽŋlɔla gã yi ke nye Duncan Amoa egblɔ be kpekpeɖeŋu nunana ɖe diesel kpekpeɖeŋunana ɖe diesel dzi ekpɔtɔ nenem ƒe yi ke nye Ghana cedi eve eye wo eɖe nenem ƒe petrol hã edzi ekpɔtɔ Ghana cedi eve pɛsoa 90 le lita ɖeka me eyi ewɔe be eyi diesel gogo Ghana cedi 18 fifia le lita ɖeka me ta egblɔ be le kpekpeɖeŋu make hiã be woatsɔ aɖe ʋukulawo kple mɔzɔlawo ƒe enyaƒoɖemenu dzi akpɔtɔ alebe wo eɖe me be nenem ƒe egbe ƒe kpekpea atso nyame nenye be ʋuƒewo ayi dzi alo ne dziɖuɖua ahe gbɔdzɔe ave ne dumeviwo nenemake hã eʋukulawo. Akɔ age ɖe nyadzɔdzɔ dzi na alebe afɔku madamedzi aɖe edzɔ le eyi eʋu aɖe elɔ afɔ mɔzɔlawo le nenem ƒe Bukum junction le Gamasia le etsɔ yi va ya di yi ena ame yiwo ekpɔ eteƒe egblɔ be ɖohi eʋua ƒe brake meganɔ edɔ wɔm hafi wo ege dze ƒuƒoƒoa edzi o yi ena wo exɔe se be ame etɔ̃ kple edzivɔ eku yi wo dome funɔ kple ɖevi aɖe hã enɔ gake wo dome womeɖo kpe wo edzi alo xexlẽme yi tututu wo enye haɖe o alebe kpovitɔwo kple dɔnɔdzikpɔʋuwo nɔ teƒea enɔ kpekpem ɖe ame yiwo xɔ abia nu henɔ ame yiwo trɔ megbe le afɔkua mea kplɔm yi kɔdzi yi dziɖuɖumegãwo ƒe me eɖo kpe nu yi egbɔ tutu afɔkua etso alo ame yiwo eku le nenem ƒe afɔku ya me alo ame yiwo xɔ abia wome enya xexlẽme bliboa na wo haɖe o. Akɔ age ɖe nyadzɔdzɔ dzi na mi alebe Volta Aluminium Company yi ke nye Vaco ƒe dɔwɔlawo le tsitre ɖitsi ɖe nyatakaka yiwo egblɔ be woate ŋu adzra dɔwɔƒea enu ta yi ŋutɔ me ƒe habɔbɔ ƒe zimenɔla yi ke nye Samuel Adjemai
ha nɔ nu ƒom le nyadzɔdzɔ nyadzɔdzɔdɔwɔƒe ɖeka le etsɔ yi va ya dia yi egblɔ be ICU Ghana kple dɔwɔha bubuwoe ewɔ ɖoɖo ɖe tsitretsitsia nu ye wo egblɔ be dɔdzikpɔlawo elɔ ɖe edzi be dɔwɔlawo aɖewo enɔ dɔ dzi eyime anɔ dɔ dzi eyime bubuwo hã ava ekpe ɖe nu alebe etso dɔdzikpɔla aɖewo hã enu be wo edo ŋɔdzi na dɔwɔla yiwo ekpɔ gome le eme le edua me enu gake gaŋutinunyala gãtɔ yi ke nye Samuel Ando me elɔ ɖe nene ƒe enya ya edzi o ye wo eɖe nya dzi be tsitretsitsi ɖe nua me etɔ ɖe dɔwɔlawo katã teƒe o eye wo egblɔ be ame yiwo edo awu dzĩ ƒe +8 va ɖo +90 me enye Vago dɔwɔlawo yi ke nye Volta Aluminium Company emetɔwo eye wo egblɔ be dɔwɔƒea ƒe mɔ xoxoawo ɖe woƒe dɔwɔwɔ dzi ekpɔtɔ eye dɔwɔƒea hã ehiã gagãdede dua me be woagate ŋu awɔ dɔ ake ye woɖe egblɔ ye wo egblɔ kpee be dziɖuɖu yiwo eva yi hã wo edi gadelawo be woakpe ɖe dɔwɔƒea nu gake emete ŋu eyi o alebe ICU Ghana yi ewɔ ɖoɖo ɖe tsitretsitsia nua hã gblɔ be dɔwɔƒea dzadzra ate ŋu akpɔ ŋusẽ ɖe dɔwɔlawo ƒe dɔwo kple Ghana ƒe ŋusẽkpɔkpɔ ɖe dɔwɔƒea edzi na ɣeyiɣi ya mea Vago ƒe management staff union yi nye dɔwɔlawo ƒe habɔbɔa yi ekpɔ dɔwɔnyawo gbɔ egblɔ be $60 million ma asu o ta enya be woatsɔ $700 kple edzivɔ adzra dɔwɔƒea ƒe dɔwɔƒea eɖo adzra nene ƒe dɔwɔƒea ɖo bliboe hena dukɔa ƒe ŋgɔgbe yiyi nenemake hã hena edua ƒe edzi alebe makɔ ge ɖe dziehe ŋutɔ me alebe dziehe ŋutɔ me ƒe kpovitɔwo ƒe Red Maria dɔwɔha wo etso agba aɖe yi wo esusu be enye atike muamu alo Indiatɔwo ƒe hemp yi ade $170 le dɔwɔwɔ aɖe me alebe Northern Region Crime Officer of Northern Region Crime Officer ƒe kpeɖeŋutɔ yi ke enye ASP Richard Akume eye egblɔ be wo ehe mɔ na atike vɔɖiawo le etsɔ yi eva ya di yi ena wole ame eve yiwo wo ebu fɔe yi woɖe ŋkɔ na be Aƒetɔ Godwin Yamegi nenem yi xɔ ƒe 30 kple Set Amekuse yi xɔ ƒe 30 alebe wo ekplɔ wo ayi ɖe woakplɔ wo yi ʋɔnue ne nye be kpovitɔwo ewu woƒe numekukuwo nu alebe ASP Akume ye egblɔ be kpovitɔwo eɖoe kplikpaa be yewoawɔ avu kple atike vɔɖi si tsatsa nu le nutoa me eye woayi dɔa dzi dɔawo dzi yi ena be wo eda akpe na dekɔnukplɔlawo kple dukɔmeviwo katã ɖe woƒe kpekpeɖeŋu ta eye wo eƒoe ɖe amewo nu be woayi dzi anɔ nyateɣekawo enam be woakpe ɖe wo nu be woatɔ te atike vɔɖiwo zazã le nutowo kple dukɔme egodo. Nenemake makplɔ miage ɖe Volta ŋutɔ me alebe Farmerline ɖe gbeƒãe be yeado alɔ bligbledela yiwo le ʋeta kple avalavi le Ketu North le Volta ŋutɔ me le eyi tsiɖɔɖɔ eve yiwo edzɔ le Din Adama ƒe nuwuwu egblẽ woƒe agblewo le ʋeta tsiɖeɖe dɔwɔƒea emegbe alebe nenema ƒe yi ena nyateɣekawo eɖe fia be tsiɖɔɖɔa ena nu yiwo ebu abe Ghana cedi million +27 pesua ɖeke ene anɔ abe Ghana cedi million +26 pesua ene tso nuku yiwo egblẽ me eye Ghana cedi +723 tso exɔ kple dɔwɔnu yiwo egblẽ me yi na bligble yiwo ade eka 1,000 ge ɖe etsi te
eye wo egblẽ nu le agbledela yiwo de akpe ɖeka bla evevɔ enanu alebe ame yiwo ade akpe atɔ̃ nɔ te ɖe nenem ƒe ɖoɖoa edzi hena dɔwɔwɔ eye ame alafa ene yiwo le atiteti kɔƒea mea wo eʋu le woƒe aƒewo me eye dzɔgbenyuietɔa ame aɖeke me eku o yi ena mɔdodowo tɔdzisasrawo kple pɔmpi dɔwɔƒea hã egblẽ ye wo egblɔ be ne woakpɔa ne woakpe ɖe nenem ƒe edɔ ya ŋua Family le nu ƒom le nuƒomɔ yi ke sue abla eve nam le gayiwo ezana ɖe agbledede kple nuŋeŋe nudzi ɖem kpɔtɔ afã eye wo le Ghana cedi akpe bla eve enam be woatsɔ adzra mɔ yi dzi woato ayi tɔdzisasra egbɔ yi ena Madam Delali kuma yi le Family egblɔ be kpekpeɖenua enye na agbledela yiwo ƒe agblemenukuwo woate ŋu adzra ɖo kokoko eye kple agbledede ƒe ɣeyiɣi yi egbɔna enu alebe Family eɖoe hã be yeatsɔ agblemenukuwo hehenana kple fe he ɖoɖowo akpe ɖe enu alebe eye agbledela yi ke wo eɖe ŋkɔ na be aƒetɔ Gideon Kokoroko ye egblɔ be nudzɔdzɔ ya ena mɔkpɔkpɔ agbledelawo le woƒe agblewo bubu vɔ megbe. Nemake ma akɔ age ɖe nyadzɔdzɔ wòdi na mi ale ne ge ɖe ho ŋutɔ me ke ho West District ƒe fiagãwo kple nyɔnufiawo kafuvo ta ŋutɔ me dzikpɔla bobotɔ James Kunu ebe eƒo amewo nu ƒu eye wo ena ame sia ame ekpɔ gome le ŋgɔyiyi me eye wo egblɔ be eƒe kplɔla nyenye ƒe atsã yi wòɖea yi wòna ɖekawɔwɔ eva eye wo ena ame veviwo yiwo le ŋutɔ me ewɔ dɔ ɖo taɖodzinu ɖeka egbɔ yi ena kafukafua eva eyi me ame dɔdɔ aɖe yi nye tɔgbegã Atridɔm atɔ̃lia yi enye kpedzetɔwo ƒe fiagã enɔ ŋgɔ na nenem ƒe amedɔdɔwo eyi woɖe asra minista le kpɔ le nenem ƒe residency le ho ŋutɔ me alebe amegãwo kple nyɔnufiawo egblɔ be Honorable Egunu ƒe dɔ sesẽ wɔwɔ dze na kpekpeɖeŋu tso ame sia ame yi le ŋutɔ me gbɔ ye wòbia hã be woakpe ɖe yewo nu be yewoaɖɔ mɔ kpekpewo ɖo be woahe emɔ ɖe afɔkuwo nu alebe egaɖe kuku be woama nenem ƒe ho West District ɖe akpa eve me elabena elolo akpa eye edzikpɔkpɔ esese ale gbegbe yi ena bobotɔ Gunu ena de akpe na nenem ƒe amewo eye wo egblɔ be ŋutɔme ƒe ɖoɖo wɔha ayi edzi awɔ dɔ kple dekɔnu kplɔlawo be wòana agbenɔnɔ na anyo ɖe edzi le Volta ŋutɔ me. Nemake ma akplɔ mi age ɖe gbeta enyadzɔdzɔ dzi alebe le gbeta nyadzɔdzɔ ma United States tsɔ asrafo dɔwɔnu yiwo ƒe home enye $4,000,000 na Ghana asrafowo be woatsɔ akpe asi ɖe dukɔa ƒe dedienɔnɔ nu alebe le United States dukɔa ƒe nyanua nuawo dometɔ aɖewoe enye ametakpɔkpɔ radamɔwo kple hehenanuwo yi ke wo eɖo ɖa yi ana dɔwɔnuawo na akpe ɖe nenem ƒe Ghana dukɔa ƒe asrafowo kple Ghana dukɔa ƒe ƒudzisrafowo nu be woana ŋkulele ɖe nunu kadodo kple dɔwɔwɔ le aƒua dzi na anyo ɖe edzi alebe Amerika dukɔa egblɔ be nudzɔdzɔ ya eɖe yewoƒe dedienɔnɔ ƒe hadomeɖoɖo sese kple Ghana kple ale yi wo edo alɔ ŋutifafa le nutɔa me efia ye wo egblɔ kpee be kpekpeɖeŋu ya enye aʋawɔnuwo ƒe
nu awo adu yi eti le be wa akpe de Ghana nu wa awɔ nu de dedinono ƒe ŋɔtito na amewo enu le ɣetoɖoƒe Afrika ƒe akpa aɖewo. Nemaka kɔge bubu dzi na mia dzotsidɔwɔlawo yiwo le Nigeria dukɔma wo le Ilori nenem ƒe Kwara State tɔ nenem ƒe edzo ebi le fi ma yi ke edzo etsɔ yi va yi di eye mɔmitsɔʋu yi ƒe kpekpeme enye lita akpe 45 edze anyi ɖe YTK tɔdzisasra dɔwɔƒe aɖe yi edze ŋgɔ sɔhɛwo ƒe asaɖa yi le Iyenkɔri yi ke alebe nenem ƒe nudzɔdzɔa dzɔ le ŋdi ga 2 miniti lɔƒo eye me ʋukula ma agate ŋu aɖu eɖokui dzi eye me wònɔ agbatsɔʋua ʋum le ʋudzeƒea me o ye wo egblɔ be Kwara State dukɔa ƒe nenem ƒe dzotsidɔwɔƒea ƒe nyanuɖela yi ke nye Hassan Adekunle ye egblɔ be tanka yi ƒe xlẽdzesi enye ARP 51XV woawoe ekpɔ nenem ƒe afɔkua yina nenem ƒe dzotsilawo ewɔ kaba ɖe teƒea ta eye wo efa ami yi ekɔ ɖe anyia be woatsɔ atɔ te edzo ɖe sia ɖe eye emegbea wo etsɔ amia ede tsɔʋu bubu yi me mɔmemi aɖeke me ele o me dede alebe ame aɖeke me ebu woƒe agbe eye nunɔame sia aɖeke hã me egblɔ yo eɖe egblɔ. Benyatakawo eɖe fia be dzotsidɔwɔƒea ƒe amegã Alabi Mohammed ye ekafu nenem ƒe ƒuƒoƒoa be wo wɔ nu kaba eye wo exe mɔ ɖe afɔku aɖewo hã enu ye wo eƒoe ɖe amitsɔʋuwo kulawo kple amidzralawo nu be woawɔ ɖe dedinɔnɔ ŋuti sewo dzi ne wole ami tsɔm be woaƒo asa na afɔku mawo tɔgbi alebe dziɖuɖumegãwo egblɔ be tsɔʋuwo ƒe gbagba agbɔtɔ nye nu yi ke enye dedinɔnɔ ƒe afɔku gã aɖe le Nigeria edukɔ me eye wo ebia be woawɔ se yiwo le mɔmikuƒewo dzi enyuie. Miaƒe nyasela kple miaƒe nukpɔlawo eya kple bubu aɖewoe me heva na mi le egbe ƒe enyadzɔ me. Vɔ hafi ma adzo le mia gbɔa mia ase le egbe ƒe enyadzɔ me alebe ma agato me na mia ke mise egbe ƒe enyadzɔ me be ʋuɖonyawo yi ke enye GPRTU alo transport ƒe enyawo ƒe habɔbɔ awɔ takpekpe kple ʋuɖonyawo dɔdzikpɔƒea egba le ʋuɖoƒe dzidzi alafa mama 30 yiwo edo ɖa enu eta nenemake hã mise le egbe ƒe enyadzɔme be agbledelawo ame ɖekeɖekewo kple kpekpeɖeŋu habɔbɔ bubuwo edo alɔ agbledelawo le ʋeta kple avalavi le tsiɖɔɖɔ evɔmegbe le Volta Ketinɔ ŋutɔa me nenemake hã mise le egbe ƒe enyadzɔme be ekumfi asebu atikutsetse ƒe agbledelawo da akpe na nenem ƒe dziɖuɖua be wo etefli ɖe adzɔga alafa mama 20 yiwo ehena ɖe atikutsetse ha yiwo enye juice enu le Ghana dukɔ me be miaƒe nyasela kple nukpɔla eya kple bubu aɖewoe eɖo mia gbɔ le egbe ƒe enyadzɔme ke na eɖo ŋkute miaƒe megbeta ne egbe ƒe enyadzɔ ye enye Muslim Ewe English Dictionary ewe ede megbe na be enyadzɔ le mia gbɔ ɖom ke na eɖo ŋkute be nye ŋkɔ ye nye Emmanuela Noelen Dzineku Maklami. No silence ever English dictionary. Si dictionary aka zo afi e passe ke. No silence ever English dictionary standard ton ya. Standard ya. Enyo na de bio
enyo na devio kanu le basic level enyo na ame kanu le SHS enyo na ame kanu le university alo le language on na nya me ke manya gbegbe fio e bi a strong gbegbe kra ha no science ever English dictionary enyo na o ha am sia me ke na nya vi mo jura po e bi a strong gbegbe ha no science ever English dictionary enyo na wa mama na la din le ko so ma de na kula atia place order le Amazon alo number ka na call screen Nigeria opo to me to the ka na WhatsApp afisi african la nya call no science ever English dictionary akwa akove no akpe no science ever English dictionary enyo nto